Mimi jina langu Nzeyimana James. Jewe amazina yanjye ni Nizeyimana James. Mimi natoka Gitega. Nuruka Igitega mu Burundi. Mimi ni Murundi kabisa. Jewe ndi Umurundi. Icyatumye nturuka nkavayo nuko naje gushaka ubuzima inaha Tanzania. Kubera ko iri iwacu ubuzima burakomeye cyane. Mu byukuri njyewe nta kintu nari mfite. Naciye ahitwa Susumo. Mu byukuri kubera ubukene natekeye kongeza hano yaranduhije cyane. Niyo mpamvu kugira ngo mbone amafaranga yo gushaka ibyo byangombwa byabaye ibintu bikomeye cyane nkayabura. Nca mu miryango, nca mu nzira nyinshi mu miryango kugira ngo mbe nabona n'agatike ko kongeza inangaha muri Tanzania, kugira ngo ndebe ko hari ubuzima nabona. Kubera yuko iri iwacu amasambu ni matoya ariko inangaha muri Tanzania amasambu ni manini. Icya kabiri, usanga abenshi bameze nkanjye, usanga amafaranga y'amashiringi y'ahangaha Tanzania nk'ibihumbi 100 bahita bagura 300 by'iwacu mu Burundi. Bityo rero bigatuma ubona ukubaho wowe ndetse n'umuryango wawe mukikemurira n'ibibazo bigiye bitandukanye. Yewe naje inaha kugira ngo ndebe ko nabona utuzi tugiye dutandukanye, wenda nka amezi 3, 4 cyangwa 5 nkazasubira iwacu mu Burundi. Uyu mwaka rero niyemeje kugenda muri Tabora ashakayo akazi. Ariko bwa mbere nari nageze Tabora kwezi kwa gatandatu, ntabwo nigeze mbona akazi neza. Nari nabonye udufaranga duke natwo nakuye mu kubumba amatafari, mbonye tike ngura n'utwenda duke. Ati nari nabonye ibihumbi 100 byonyine. Naitwa Msale Nyongolo, ni mkimbizi kutokea Gambia. Msale Nyongolo, naishi zone ya pili BD. Ndi mpunzi kuva mu nkambi ya Nyarugusu, natoka kambini naelekea Sunuka. Mba muri zone ya kabiri BD. Kazi 1 2 3 kwa sababu kule maisha icyatumye mfatwa nuko nari ndi kuva mu nkambi nerekera Sunuka. Tumekatazwa tusoke. Icyatumye mva hariya nuko naje gushaka kureba ko nabona akazi, kubera yuko ubuzima hariya burakomeye. Ariko turashimira Tanzania kuko batwakiriye neza. Nachukua hata mwezi ariko twabujijwe kuba twasohoka hanze y'inkambi. Labda tutumie njia hiyo. Ariko nanone iyo turebye mu bintu by'ibyangombwa ibintu biba biri cyane. Umurongo ba muremure wagerwa kugira ngo uzaze ejo uzagaruke ejo. Wameshatoka wamefika. Bimwe na rimwe ugasanga bitwaye n'ukwezi utarabona icyangombwa. Usanga rero ibyo ari byo bidutera kuba twakifata tukisohokera tunyuze mu buryo butemewe. Ofisi ya uhamiaji mkoa wa Kigoma, ibiro by'impunzi mu ntara ya Kigoma bikomeje iperereza no gusakasaka bya hato na hato mu bice byose by'intara n'uturere twabyo, nk'uko n'ahandi hose mu gihugu bimeze. Intego z'iyi misako ni ukwirukana impunzi zose zitemewe cyangwa se ziri mu buryo butemewe mu gihugu. Kuva ku itariki 17 kugeza uyu munsi tariki 14, impunzi 419 zarafashwe ahangaha mu ntara ya Kigoma, aho mu karere ka Kasulu konyine hafashwe impunzi 210, mu karere ka Kibondo impunzi 88,
mu karere ka Kakonko impunzi 16, naho muri Uvinza ho naho ni 88, naho mu karere ka Kigoma mu mujyi no mu byaro hafashwe impunzi zitemewe 117. Izi mpunzi zose zigabanyije mu bihugu bigiye bitandukanye. Impunzi 315 ni abo mu Burundi, muri DRC ni 25, Abatanzania bo ni 47, naho mu Rwanda twafashe 2. Cyo nahamagarira abavuzwe haruguru bose, mbere na mbere mu minsi 7 impunzi zose zitemewe ziri mu ntara ya Kigoma n'uturere twayo twose bategetswe kuva mu gihugu cyacu bagasubira iwabo mu nzira izo arizo zose bo ubwabo bazi. Iminsi 7 bazabe basubiye iwabo bavuye mu ntara ya Kigoma. Icya kabiri ndakibwira abatwara izi mpunzi zitemewe, bategetswe nabo kureka akazi kabo ko gutwara impunzi zitemewe kuko nabo ubwabo baba bari kwishyira mu makosa. Icya gatatu ndabwira buri umwe wese wavuzwe, ndababwira yuko abavuzwe bose muri ibi ngibi nababwiye ko bagomba gushyira mu bikorwa aya mabwiriza mbabwiye mu buryo bwihuse, kubera ko uku gusaka kwabayeho kugiye gukomeza ntabwo kugiye kurangira, kandi abagize uruhare bose muri ibi byaha tuzabageraho tunabageze imbere y'ubutabera kugira ngo ingamba zikwiye kuri bo zibe zashyirwa mu bikorwa. Bityo rero abari muri aya matsinda yose agize ibyaha turabasaba ko bagenda bakava mu intara ya Kigoma baciye mu nzira izo arizo zose bo bazi. Ndabasuhuje. Ibyo ngibyo rero nk'uko bibonye ni impunzi z'abarundi zafatiwe hariya mu gihugu cya Tanzania mu buryo butemewe, aho zigiye kuba zasubizwa iwabo, ndetse umuyobozi nk'uko mwamubonaga nawe yasabaga yuko n'izindi zose zitarafatwa zakora ibishoboka byose zigasubira iwabo zitari zafatwa mu minsi 7. Rero Uburundi ni kimwe mu bihugu biri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba gifite ubukene bukabije nk'uko imibare y'imiryango mpuzamahanga ibigaragaza. Hafi 70% by'abaturage batuye Burundi babaho munsi y'umurongo w'ubukene, bivuze ko batabasha kubona iby'ibanze nk'amafunguro, ubuvuzi, amazi meza ndetse n'amashuri. Burundi kandi buri mu bihugu bifite ubukungu bubi ku isi ndetse byugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ubuyobozi budakora neza, umutekano muke n'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu. Ubukungu bw'u Burundi bushingiye cyane cyane ku buhinzi, ariko ubuhinzi buboneka n'ubw'akajagari bukorerwa ku butaka buto butitabwaho neza kandi bukoreshwamo ibikoresho bya kera. Abaturage benshi bahinga batabifitiye ubumenyi cyangwa ubushobozi, nta mbuto z'indobanure, nta fumbire cyangwa ibikoresho bigezweho. Ibi byose bituma umusaruro uba muke cyane, bityo abaturage bagakomeza gusubira inyuma aho kuba batera imbere. Indi mpamvu ikomeye ni imiyoborere mibi, aho usanga ruswa ari ndende, abayobozi bamwe bita ku nyungu zabo bwite kurusha iz'abaturage. Ibi bituma imfashanyo igihugu cyakira cyangwa umutungo wa leta ukoreshwa nabi ntugere ku baturage. Usanga kandi ibigo by'imari, uburezi n'ubuvuzi bikora nabi cyangwa bidafite ubushobozi buhagije bwo gufasha abaturage gukemura ibibazo byabo bya buri munsi. Imibereho y'umuturage usanzwe mu Burundi iragoye cyane. Hafi ya bose batuye mu cyaro, aho hari ibikorwa remezo bidahagije, amashuri ni make kandi naho n'ahari ntibafite ibikoresho bihagije, abarimu bahagije cyangwa uburezi bufite ireme. Abana benshi bava mu ishuri hakiri kare kubera ubukene cyangwa guhatirwa gukora imirimo yo mu rugo. Imibereho y'umuturage usanzwe mu Burundi iragoye cyane. Hafi ya bose batuye mu cyaro rero nk'uko mpuze mbibabwira.
Mu by'ubuzima ibitaro n'amavuriro ni bike cyane, abarwayi benshi batabasha kubona imiti cyangwa serivisi zo kwa muganga, bigatuma indwara zoroshye zica abantu benshi bato n'abagore batwite. Abana benshi barwaye bwaki, abandi bagapfa bakiri bato kubera indwara ziterwa n'isuku nke n'inzoka, malariya ndetse n'izindi ndwara. Uburundi bwaranzwe n'amateka y'intambara n'amakimbirane ashingiye ku moko, cyane cyane hagati yabo twakwita nk'abahutu n'abatutsi. Iyi miborogo yamaze imyaka myinshi isiga igihugu gisenyutse, ubukungu bwangiritse, abantu benshi barahunga, abandi barapfa. Nubwo ubu hari ituze rigereranywa, ingaruka z'aya makimbirane zo ziracyariho, nk'urwango, gutinya, icyuho hagati y'abaturage n'abayobozi, ndetse no kudashira amakenga mu gihugu. Uburundi bukwiye gushyira hamwe nk'uko bivugwa na bamwe imbere, gushyira hamwe bugashyira imbere ingamba z'iterambere rirambye, kandi hakenewe gushora imari mu burezi bufite ireme, guteza imbere ubuhinzi bwa kijyambere, guteza imbere ibikorwa remezo nko gusana imihanda, kugeza amazi meza n'amashanyarazi mu byaro, no kongera ubushobozi bw'ibigo by'ubuvuzi. Kandi hakenewe n'ubuyobozi bwiza burwanya ruswa, butuma abaturage babona serivisi neza kandi barindwa n'amategeko. Kandi hakwiye gahunda yo kunga abaturage, kubaka ubumwe no guharanira amahoro arambye kugira ngo igihugu cyongere kuba cyakwiyubaka. Ubukene bw'Uburundi ni ikibazo gikomeye cyafashe intera kugira ngo bushireho bisaba ubufatanye bwa leta, abaturage, imiryango yigenga ndetse n'isi yose. Abaturage bakeneye ubufasha butuma bagira imibereho myiza, uburenganzira bwabo bukubahirizwa, kandi bagashyigikirwa mu urugamba rwo kuva mu bukene burambye. Guhindura imibereho yabo ni inshingano ya buri wese wifuza Uburundi buzira ubukene, buzira akarengane, kandi bufite ejo heza hazaza.